Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Xana hi mi khome njhani album ya xiyimbeleri Rhangani the producer leyi nga thyiwa leswaku xitori naswona yi humeka siku ra namuntlha nga siku ra 13 Nhlangula kwala ka lembe ra 2023. Loko ni ta va ni yingisela album ya xiyimbeleri Rhangani the producer hi ku ya hi mina ni vona ingaku vi na ku antswisiwa loko hi langute eka ti-album ta malembe ndzhaku ta xiyimbeleri Rhangani the producer. Loko ho va hi yingisela tinsimu laha ku nga feature Dr. Josh Rimane na Benny Mayengani the President, hi ta va hi karhi hi swi twa leswaku hi tin'wanyana ta tinsimu leti nga ku fambeni emahlweni leti nga fika ti va na nkucetelo lowukulukumba ngopfu eka vanhu. Leswi swi endla leswaku ndzi hleketa leswaku loko xiyimbeleri Rhangani the producer va nga endlangi vucive eka tin'wana tinsimu va feature nyoka ya ntshava ku nga Benny Mayengani the President, risimu ra ku fana na manguva lawa na risimu leri nga thyiwa leswaku marungula ka vazaya. Loko eka tinsimu letiwana ku lo nghena nyoka ya ntshava, gaza yi ta va yi karhi yi rila sweswi. Hikuva loko ni yingisele album ya Rhangani the producer yi twakala kahle swinene kusuka eka swichayachayana. Kasi xin'wanyana ni vona ingaku vi na xihoxo lexi nga endleka hi risimu ra vu-11 leri nga thyiwa leswaku ma-ginger cake. Hi ku ya hi mina risimu leriwani hi rin'wanyana leri nga khoma album ya xiyimbeleri Rhangani the producer, kambe loko hi languta eka rikamba ra album va kombisa leswaku risimu leriwani i risimu ra bazela, leswi vulaka leswaku a ku nga ri risimu leri a ri boha. Kambe hi ku vona ka mina ni vona ingaku swi nga ringanelangi leswaku risimu leri nga vuliwa bazela hi mhaka ku hi rin'wanyana ra tinsimu leri nga khoma album. Phela loko hi vulavula hi xilo lexi hi ngo i bazela swi ta vula leswaku i xilo lexi a xi nga bohi leswaku va hi nyika xona. Se hi ku ya hi mina risimu leriwani a ri nga ringanelangi leswaku ri nga vuliwa bazela hi mhaka ku hi rin'wana ra tinsimu leri nga khoma album. Se laha ka nkandziyiso lowuwani a hi nga lavi ku chukachuka risimu hi rin'we hi ta endla nkandziyiso laha hi nga ta va hi karhi hi chuka tinsimu letiwani hi rin'we hi kota ku vona leswaku kahle laha ka album leyiwani xiyimbeleri Rhangani the producer i mahungu muni lama va hi tisela wona, na lomu hi twaku ingaku xiyimbeleri Rhangani the producer a va dye biriviri kumbexana a va ri ku bifeni. Sweswo hi ta swi endla eka nkandziyiso lowu hi nga ta wu endla mundzuku. Xin'wanyana xi nga ni tsakisa laha ka album leyi i ku loko swi fika eka mastering a va vangi na vuciva, va nyiki Dr. Josh Rimane leswaku va mastera album leyiwani. Swi kahle leswaku loko wo swi tiva leswaku munhu wo karhi u na vuswikoti na vutshila hi ntirho wo karhi, swi kahle leswaku u n'wi tshikela leswaku a wu tirha hi ku ta wu tirha hi ndlela yo basa. A swi tiva leswaku Dr. Josh Rimane munhu la nga na vutshila na vuswikoti loko swi fika eka ku mastera tinghoma ku va ti huma ti hlantswekile. Loko va yingisela album ya Rhangani the producer hi ta swi tiva leswaku yi hlantswekile loko swi fika eka mimpfumawulo. Se hi nga vula leswaku xiyimbeleri Rhangani the producer a va nga na vuciva eka sweswo. Kambe hambiswiritano xiyimbeleri Rhangani the producer eka album ya lembe ra 2023 hi vona va ti karhatile swinene. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xana. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina eka gaza.